Ke na le 7 years experience ke le mo trucking industry. Mmereko wa rona o tsamao nkate wa re ke tla gantsi gana go rona re batho ba ba crossang the border ya ka gona no yana ke ya Namibia. So ke fetsa go testa right now sandane ke tla emela di results. Mongwe wa bakgweetsi ba ditraka ba ba rueleng maikarabelo a go rwala dithoto mo kgolong ya dikiletso tsa leroborobo la COVID-19. So if o tsena ka Botswana from Ramatlabama side o ya Namibia o tlo kry-a mo tseleng go upana le dikgwetlho tsa diphologolo ga gona defense especially ka mo Botswana, and then ka nako e rileng wa ema like ha re 9 o'clock bosigo o tlamega ke gore o emise trucka and then o robale e seng jalo o tla kopana le kotsi ya diphologolo yaanong ka nako e di-results di nna nearer to expire because ba batla 72 hours. So you have to go to Namibia and then ha o boela gape ka mo Botswana gape o boe o teste gape. Le fa go romelwa ga dithoto go ralla melelwane go ntse go tswelela go santse go na le dikgwetlho tsa melao ya diteko tsa COVID-19. O itlhala le gore mo Botswana o tshwanetse motho a na le maduo a COVID which are valid for 72 hours malatsa mararo. Mo South Africa ke 30 days. How we are Namibia ke 7 days. So lotse ga di tswana. So se ra gore go ne le ke tsaetsego ha gare ga bakgweetsi le bone di officials. Le fa bontsi bo tla bo bokete ka Keresemose le ba losika le ditsala akanyetsa bakgweetsi ba ditraka ba tla be ba le mo mmileng. Sentle English, SABC News, Ramatlabama gaufi le Mahikeng.